Murimu wa corona ukoretwo uri king'uki kinene kuri bururi orodumwe na thii yothe kuria muturire uthiite na mbere na kurituha guku akenya aingi mari a kugiyika ni thina. Negitumi giki atongoria guothe bururi-ini ni moritio gukorwo mari muhari-ini wa mbere gucoka matura-ini mao niguo guteithĩrĩria aria mari na thina. Ritana riria riikitio ni Francis Maina no ria ni murugamiri munene wa thibitari nini wa Kariobangi guku mucii munene wa Nairobi. Ihinda riri ni turabatara atongoria macoke kuria mahoyaga kura toguo Julius Maina Njokeka na mind about andu aria mamahuragira kura tondu ni makumabatara o rita ringi. So ta chairman ndina ngatho muno na nguga andu menderee gwithamba moko. Ari njira imwe ya kurigiriria utheremu wa homa ya corona, MCA wa Kariobangi Maina Njoka ni aneanite itangi ria mai thibitari-ini ucio wa Kariobangi, mai maria maritumagirwo ni muingi na arwaru aria mathiaga thibitari-ini ucio. Leo ni siku kubwa sana Kariobangi North sababu tuna dispensary moja ambayo imekuwa ikisaidia wananchi wa Kariobangi sana. Na kama vile tunajua kuna janga la corona, health facility kama hii ina umuhimu kubwa sana ya kuwa na maji kila wakati. So leo tumeleta tangi moja hapa ambayo hii project ilianzishwa na Governor Sonko. So kwanza pia ningependa kumshukuru sababu bila yeye hatungepata tangi kama hii. Health center kama hii iko kwa roho yangu kabisa na nataka ni make sure tumebadilisha iwe ni hospitali ambayo itaofa services zote. Gukiri uguo urugamiriri wa thibitari ucio no wamukirite itangi riu na gikeno kinene makiuga ni rigukorwo riri na uguni munene kuri makiri na makiri ma muingi uria wikinyagia thibitari-ini ucio kwamukira urigitani. Ndacokeria ngatho Mike Sonko na kuhitukira MCA wetu Maina Njoka ni undu wa gutuhe itangi riri ria mai especially ihinda riri turakorwo na ino janga ya corona. Ni turabatara muno mai ma gwithamba moko na ni turacokia ngatho ni undu ni twikitwo wega. Ngiribotera Gikuyu TV ritwa riakwa ni Muiruri John Mo.